Bok, ja sam Sanja. U ovom prvom videu želim vam predstaviti anti-aging tehnike za pomlađivanje lica i tijela. Zašto anti-aging? Zašto o tome svi pričamo, brujimo, magazini nas bombardiraju? Anti-aging je nešto protiv starenja, odnosno nešto tehnike medicinske koje nam omogućuju da ljepše starimo. Naravno, ženama je jako važan odraz u ogledalu. Gledaju se ili imaju bore, koliko im je koža zategnuta, koliko u stvari sjajimo i zračimo. Znate kad vam prijateljice kažu, joj draga, pa ti nevjerojatno zračiš, sjajiš, prekrasna ti je koža, što si radila? Ne možemo zaustaviti starenje, to je neminovan biološki proces, ali ga možemo ublažiti. Kako? Pa primarno tim anti-aging tehnikama, dermatološkim, medicinskim tehnikama i tretmanima, što aparativnim, što dermokozmetikom, u stvari cijelom tom kombinacijom tehnika, što mi radimo? Lijepi, zdrav i osvježeni izgled lica, bez bora, zategnuta koža, onaj sjaj kad se pogledamo u ogledalo da kažemo, sjajim. To je to što očekujemo. I danas pričamo o anti-aging programu. Poliklinika Markušić iz Opatije je napravila jedan pravi, zaokruženi anti-aging program koji ima nekoliko koraka. Prvi, definitivno, dolazak u polikliniku i konzultacija sa dermatologom, odnosno s liječnikom. Dermatolog prepisuje anti-aging program. Što je anti-aging program? To je jedan sklop svih tehnika, medicinskih tehnika, tretmana, dermokozmetike za kućnu njegu, znači ciljane kozmetike s aktivnim sastojcima koji će nam tu kožu zagladiti, podignuti, liftati, u stvari se kombinirati sa tim medicinskim tehnikama. I suplementacija, to je ono što često čujete, znači vitamini, minerali, postoji ciljana anti-aging njega sa tim mineralima i vitaminima koji nam u stvari hrane kožu iznutra. Zašto je to program? Jer uključuje i medicinske tehnike, i kućnu njegu, i vitamine, odnosno suplementaciju, da bi se mi u stvari našu kožu oživili, regenerirali, da bi ona izgledala najbolje moguće za nas u tom trenutku života i da imamo onaj slijepi glow, onaj sjaj. Anti-aging program u Poliklinici Markušić sastoji se od svih modernih medicinskih tehnika pomlađivanja lica i tijela. Tu su primarno Venus Viva, nanofrakcijska radiofrekvencija, tu su nam mezoniti za lifting lica, naravno neizbježni hijaluronski fileri i botoks koji su u upotrebi već niz godina. Međutim, kao dermatološka poliklinika oni su se dosta fokusirali na sve mezoterapijske tehnike. Ok, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv, poučan, informativan. Naravno, informacija ima jako puno, tehnike stalno nove dolaze, tako da sve koji se žele više informirati sugeriram web stranica Poliklinike Markušić, Facebook stranica Poliklinike Markušić. Mi se vidimo, čujemo, pričamo o novim anti-aging tehnikama i stalno vam donosimo neke novosti iz svijeta anti-aging medicine.